ka Basin Development Unit West Khasi Hills District Nongston lingba ka Integrated Basin Development and Livelihood Promotion Program and Green Campaign Arjakatsan kala Rakhe ka Sngi ka bakarpang ban Pynneh pensa ya ka Mariang ni ka World Environment Day ha ka Circuit House Nongston ha ka te ka Sngi Nakaleng uba S. Karlingdo, Deputy Commissioner West Khasi Hills District, ulalong ukongsan, haringkat ka jingi shimbentalang jugi kena skul na ki skul baper, kinohi kai, ki officer, bagi nong trisokar, bat kiwe. Ukongsan habak kren nak ni jingalang ula kentui ki patba ka ni kathan, bakin penlong iladi kum ki sipai ni ki doktor bagi nurse, ki banya dah ka Mariang na ka jing syak penjot, kenam bakan nong ka bakot ka bakhya. Nolor kani ula kenturu bakin nong kita ki nong kitin siim na kamta ki lakmut ki nong shnong joga jala banwan ra bat thau ya ka Mariang ka bakhut bat ka bajrangam ha ka te Sngi nakaleng kongsan ula samru ya ki khusnam che ki nong job ha ka jinga kop tho essay debate quiz bat kiwe hadin ka te program ka Basin Development Unit kala penong ru ya ka jinglet thungding hapo ka shnong mau phanlur ka bari ka we ni ki jaka jongok ka perthai ka ba itanat hapo ka district Sngi ada injection ke bakau dan buat kia ya kami Mariang. Ngilong disipai pada hari doktor ngilong dinos ibanan ban injection ya kinopang ni haban injection ya kami Mariang lembag yang sumber dan sekian. Dong ini yang lakukan mencipor hendak kor pakai sisi berperkat Sapang kaji koridor dengan Mariang, but the consequences bang ni hidup ini por, lebar Mariang kalau jumlah kita ni.